لعيونك يا شيخ صالح. Brigade Syahid Is-Eldin Al-Qassam kembali intens melancarkan serangannya ke arah tentara Israel. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Februari 2024. Rekaman tersebut menampilkan adegan pejuang Palestina yang menargetkan dan menghancurkan kendaraan militer yang menyerang di Tal Al-Hawas sebelah barat kota Gaza. Disebutkan dalam keterangan unggahan, tentara Hamas melakukan beberapa penyerangan terhadap tank Merkava dan kendaraan lapis baja pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kelompok ini menggunakan peluncur pola RPG-7 yang umum dengan roket tandem 85 dan Al-Yasin 105 buatan lokal. Serangan ini diklaim Brigade Al-Qassam menambah daftar kerugian panjang IDF. Diketahui insiden ini berlangsung selama pertempuran Banjir Al-Aqsa. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar warganet. Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. لعيونك يا شيخ صالح. الله أكبر. هياك يلا جرافة اصبر بينك كمان. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحترق بعد ضربة 105 بعد تقدمها باتجاه محور تل الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.